Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. APHL siasong pen non kevangji MP kilik alam aputhak pherang kyamai kangnipon. All Party Hills Leader Conference matithi hek pen APHL siasong angbong chingwai chingsai pami pen non kevangji MP kilik ahut ke APHL simei phujai kathara phansi MP kilik kachepate dunjia phan chekroisar pen aphit pini thang thang ni phaing kora throk arni pherang kyamai kangnipon APHL siasong japo sarkiri rongphar pherang kya thengno kaningje ponki niletum APHL se angbong pupu chingwai patini ponsi non kevangji MP kilik ahut ke jai kathara phansi chotoidun bo pusi pherang kya maya longpen ningje pon tangte pherang kya maya long kaningje pon alam thele arjuponik sina 2024 parliamentary election ahut tum APHL si pen claim ke dam je phan tum ko convenor ka do tum chepte kono pen chief convenor ke ni thang malo kasi pini lada tum Keci peraya teng resolution kiana teng si on 2024 upcoming parliamentary election ahut Karbi Anglong West Karbi Anglong akan di Mahasau aphan abaha aphan itu members of parliament MP abangke itu APHLC president itu asar akihai jai kathar IS retired pansini itu APHLC kan cedon sar kan itu resolution enpono akan teng pono lahelo pini Karbi Anglong West Karbi Anglong akan di Mahasau aran aphan Nilitu mahin pen, apa cini langsung. Tapi dah, kalau huna jalan mabelo, laten ke, dah pini rada pan, dah pini media hoi pen, tuan pang dah lahlo, alang li. Nilitu ma presiden, sar jai kathar, IS retired alang li halo, MP candidate lo. Lasi, Karbi Anglong ada konsekwensi kora trok do, including di Mahasau, 28 konsekwensi do. Lasi Karbi Anglong lapen di Mahasau, la konsekwensi kora trok lapen kora nerket. Constituency pocket so say arada tumana banke non upcoming parliamentary election itu masar jai kathara phan kam ke klam ye phansi pini dak media hoi pen nili kadoi arad phanda me chuning rilo lahlo lapen ke non ki bangji upcoming election itu masar jai kathar jong se haidel lo bolotang te rada tuma ninge che pen alang li phan ka chira pe chito dun pen Karbi Anglong di Mahasau pen West Karbi Anglong arada tum ka chira pe chito dun pen alang na haidel lo bolotang te alang li ke claim ponji lagi si project kaprek political party ason kali apana kaprek ilitum elected members MP ason kali ilitum APHLC hoi pen apana alang like claim jia kam bangke tum prek jagi number 1 bangke ilitum ningkan troxy cap so say 70 years so say ilitum ke hang apan ke ilitum kang hong from labang so implementation of article 244A autonomous state of bangke alang lipen parliament alu che danun pu lahelo ke cheng si ilitum asar jai kathar pen alang li parliament along kecil dan dunia la pen ke la bangsa autonomous state alang li ke hang unhut mata alang li kecil dan hut jongsi government of India tu nang kroilo polotang te lake paragraph 20 teng pen 6 schedule the constitution of India teng mese autonomous state ke part jab nahi dile tum autonomous state ke hang lake kapre autonomous state general state sone ke hang kali autonomous state article 244A lake paragraph 26 schedule of constitution to the constitution of India teng mese kim rang nahi pen part jab nahi lahalo tu make hang bangke lahalo lasi pini rat lapen ke dak Karbi Anglong rat lapen ke di Mahasau rat phan West Karbi Anglong rat phan ini ke pachini tu le thot lahalo non upcoming 2024 ilitum Karbi Anglong di Mahasau farman alang li itu masar jai kathar pensi MP bangke ar jabun ko lahalo Singhason constituency ke parlo langbung dingpi Joyram inghi arong amikar Mongol Singh ke ap achor kamini terangpi asomar bangke thom aphan keram tang thang thang ni phai khore pli arni pen Sonjoy rongpi pu abangphu katpon linjui pusi kamini terangpi ahemasor Mongol Singh ke apen nangche thandun kamini terangpi aphan ke theklong abang aling sitami labang so number 6900415388 lapen 6900382253 lapen 8011042546 along kahumri jiaphan pachini pon नीली रिकॉर्ड पीती पीलो जो सोमार तुम भंता निरिता चुलांग ने बैठे थे निरिता नि सोमार बिक्राई लांग मा चुली एग्जाम दा तगन थेगलांग वेदेलो नासी निते ना हक ले दोता नांग तला सो न्यूज़ पेन थेगलांग तांते वांग थाला दांग नांग सोमार फानचिंग हनरा पो पिसरा हाय फानचिंग हनरा नांग निंचिरुई दोता बांग नांग निंचिरुई दोलोते बांग नांग चोकचेलो नांग थेंग थेलो लान बेलो बांग
Bangun nang hem nang red kai teng kai mang cubu cinu. Lasila ni ikatuma tumta korte injil tum do andon ta tum andota. Laswa abidjo long tek long plotang te laso kontek nombor nang kolik tha. Itum hantan nang pacini kha. Ini tum kaciri aja ding Allah hitir ita soselo. Cirian ki ciri lo long tek thede lo lasya ko laso foto long tense ko la ditum nang pencina cuning rithulo. ASDC KSL lapen KNC atum son thoma putha kachesong thang ni phain kora throk arni ASDC tiri PSI hem athengu diphualong ASDC KSA KNC chelang pet pen som thom alam the aputha kachesong ke padopo ASDC asong laki pharokre sir kebra ner kebra throk aruni phai kre throk siar nisi amahang patheklu bangso asong ahu ECK Assam along jakong ke thenai regional political party pusi chethanglu pharokre sir keb aningkan election chepa haisi suri hini aningkan an Karbi Anglong Autonomous Council cherailu lapen article 244 emate autonomous state apharman central government state government atumpen tripartite talks sitami dolu bonta aphi song angbong kache tonte ajok suri hini aningkan jakhong ponifai ingkoi arni chipri daklu puthot kedam tang apor hutami aphong election tami blut play pen election tami chepate dunlu kache song ang thung kanton tedet pen pini puthot ASDC KSA KNC atum che song ponthulo bangso kache song alam thelake CAA UCC lapen autonomous state apharmansi che song ponthulo Fuji a dumping ground dang pang somodin si la dang pinchorong jilla bangni inko CAA dang paru na song tha UCC All India Thaipen dak ni tuma thai ke chamber pe nitume thang yu ya kon nituma tradition do nituma rondulo la se dak ke ala areng loklan unity and diversity hala bang solama tum kro nei government se daka la sok parlo asila son ti farmana bang se la ba thoma a head atum khani to Sir, nang CM do chief CM ke do bomahut. Hala sodan nang eviction claim lo. Hala sodan tu mapan police and clear that government eviction claim ji apa. Non so eviction ke claim ji polong police nang pidun ji puding ke thedo ma state government. Inang po pipedal ka la non ba Supreme Court order ke. Ni claim Supreme Court order Supreme Court pen page eviction aron ke dulo hai eviction aron ke dulo dan police nang pidun de pulo ka bang lagi unie kali nili pan mane atano pilo de mate par dia ro ji bhong pen ma se nili ne kan si to na la ko no ne kan si le to te police nang pio gelo nili case pen de pune high court lo people of no me police nang pio dai case pen de people ne la eviction lo na police nang pio dai asi la ke lam kali police na pima na pinde puna pidun wek na po la ke under compulsion state government da wek na po deni li bange heta pulo je nikan sigi ji dong le dalo ni tam bange mase along pre vision bo me ta da kon par ke la ado we PGR ni pola si survey lo ja lo choke lo da vision ni por bange participant bonche ka party chief hala so je join torong ki nanda men pi dak na ko ko langli ko ke bana ke youth ke alangli ma thang ma se mane no confidence mo songe ba bana अच्छा सर तंटे इथेला आर्टिकल 244A मते आर्टिकल 244A नके इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नो से तंगना के तंटे कॉपी पोसी नॉन आंसता में इंप्लीमेंट में दल लबांग सो पुथक नंग हिन पिले पोजीशन implement me de ka da tu chok chelo isige India government da chok chelo la ka hang tangai dang ni dipo court mane hang bang duma this is a court hai pakta ang he sita hal article 50 long dolo separation of judiciary and executive la sida ka bang ta hom paro tum phana ko ye pot da court binang popu masi dimana bang duma da diman bang it is the one of the constitution one of the articles of the constitution ala haru thom pena kera popen article 50 judicial court bi nahi butai sia lo bola tum implement lo nasin karbiang lo sor bange lage ke hang thulo cancel sor ta hang lu na implement bino tu la implement me de bange
गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट कितु होतला तुम चोकचे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट चोकचे पेन सेकंड की चोकचे बंदा आंदोलन जब पोल हा इजुर बंगे अली जोन पो CME man po MP man po MLA man po amat hala swa kasi song bangke ha government panalang tungke compromise dam joy la daktum si hang he mane la Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong Autonomous Council ali ang tong lo leader tum Congress leader BJP leader ha CPML leader ASDC leader join torom pi tum ASDC leader mati na tum da compromise lo sarkar pe da sini tuman che song ereng ki so jel ke jang ki chi bang chi ta dak long le de lo dong se lo tumar jap thik puro de long po dak e nam pipele yok jelu ala so lam Kalioni ang jokterang LP school ahem habit aingnar tongrai Pirthia thak munit atum thek re nangji pulote education thek vek nangji lapen education da foundation pen mesen nangji foundation jongsi mesen nangji pulote mesen LP school ahem do nangji lapen dolo pulotangte thangnat akasik sakta avelu sitame non abangke ladak Kalioni ang jokterang LP school ahem ki batai lo habit aingnar ka phalangno lapen boundary wall sitami phalangno lablo ladak deitor forest subit officer Lawrence Phangcho sitami nanglanglo sitami ajo amat thekdon long le detlo puta rongasor atumpen thanpon School abangki regular si class doponver jong si kangkir avi pulote class abangki doponver puta puthot rongasor atumpen thanpo lapen kitun kedang ahemta kedamtang aningkan si habit aingnar ketonglang boundary wall anta tonglaplo lasi Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi aphan choning ripon prabjen pen boundary wall abang repairing asomte messenji puta choning ripon tumining wedi Tirim plangtang arni plangtang atumpen kemi senje aphanpura ningkan ke thomke chok tirim kangdukpon Salawor sikari ingti arong along thangthangni phaing kora pho arni rong isi rupisi chelang petpen tirim karcho kapamanpon bangso tirim karcho pining pen an ningkan ke thomchok ponsi mesen angdeng lupusi aluhi aman pen MLA Dorsing rong hangla pen EM kangbura kiling atum chetongdun labang swahut MLA Dorsing rong hang pen pherangkya thingno kaning je ponke lapuson ke klem pon theke mesen asai lupusi kachuru pipajar ponlo Anarlo aporahu tirim karcho angdeng pachun pon etpen aphi ajolun kan amalin sitami pedo ponsi mesen pensi tirim karcho pachun ponlo Fuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News Ini narusuni ada segaring tiarong salawor si labangso alang letum rong nang seng ceng labangso alang letum tirim selang tum jitan ke don troksi sidak rong seng ceng kala so don troksi amuluk la also abangpu atum panabang abang pi tum panabang alang tum betang apusar lo si alang tum panabang aning cingduk lo alang tum pan labang sorong thir klung pen pini rong berong thak labang so anong meet pen pini ningkan phokep anang pali pen labang so pose alang tum tarong si cingwai pen si alang tum tirim ke cingduk labang so sayang deng lo nili thek dun long komulang rong si cing rupet pen rong seng ceng bang pu bang pi tum pan rong si cirung cerek pen si nona sonan alira cham pi pen la bang so tirim cing duk la so sai bang ni li thek dun long komu teo vita melang li klem lo ningkan ke thom par dun ron no pi ningkan thom ki chok pulo la si nil tum aphanda nang pha lo la si nil tame hako pen dadak salawor lom jai pong lom ke dam bom ang bom si nilita pu palang li premson hai benda sini je thek masih to masih nil gang mu yunai penong we son aluhi lam thi than gang yi pine pu phana ke sik le ke bang kali ta nili choro lo alang li non son methang tirim taram phan chingduk thek la ke arna marni phan chingduk penan parta tirim taram phan che phade chingduk lo ke thena ya kam lo penan part e pi po phan ra ho sara ru sara phan ka che ok thek ka che honman thek si ke thek phan ke chini phan
iltum labang suka cheru thek labang munir tum isi me asai helok lasila laso asai non wiki mi tumhan kapaklang pon wiki mi tumhan labang so ke than pon labang ke alang li tumhan segaring tirong asora rong isi mekar banda churong po rong sora churong po pen premson he alang li je patir pilo alang li phanta nili hoi penang jungjung alang li phanta ni choro pajir pente non wangi te boktara ya rong tum tame alang li ke klema damason chihung nun po busin nili ningke